Abazaire hamwe n'abashomesa bagire kuhabura abeegi b'abaishiki abariyo nibaza kuhumuruka omu matendekero g'ahaiguru okwetantara engesho mbi hamwe n'okwekwata ijaga okubaasa kutandika emishomo yaabo kurungi n'okwehara okutunga ebizibu ebirikuruga omu micwe mibi. Okuhabura oku kuhirweho abazaire b'abaishiki abahereze ekibiina kya 6 aha St Elizabeth Girls Mbarara kandi ababaire nibasiimwa ahabw'okukora kurungi ebibuuzo kandi abariyo nibaza kuhumuruka omu yunivasite. Bujiri Kashaka Stephen chairman w'akakiiko k'abazaire ba St Elizabeth nagira ngu abeegi baingi ab'abaishiki abarikuba nibataaha omu matendekero g'ahaiguru bakirize kugwa omu bizibu by'oburwaire butari bumwe na bumwe ahabw'okubura kwetantara baaheza kuhika omu matendekero barikuruga omu siniya aho ekiragiro kirikuba kiri eky'amaani. Discipline omu layini ya discipline ninshaba abaana baitu ngu beekuume endwara eziri omu nsi. Ekyokubanza nka siriimu erikukomoka omu nshonga z'abashaija n'abakazi aha ndengo zaabo batakashwerwe ahabw'okuba aba n'abaishiki bonka. Okubanza ninsiima Ruhanga abaase kunkusa myaka egi enyine omu baase kushoboza omwana w'obwengye baase kukora St Elizabeth Girls 20 points. Ninsiima Ruhanga munonga ebwine bugarukiro. Omwana wangye naaza kuza Makerere University omu izina rya Ruhanga. Eki kitwakorera izooba entanda ei twakomera abaana baitu kyakiriho kwencouraginga abari enyuma yaabo kureka ngu nabo bakoragye munonga bahisa ishomero ekitiinisa nabo tubaasa kugira eki twabaha. Aba abingi babaire bari bakateyamba bakomirwe entanda okubaasa kubahwera okuhumuruka kurungi kandi nabo baraganiise kukora kurungi n'okwekwata kurungi okubaasa kuhiisa abazaire baabo ekitiinisa. Nshimira munonga kunyeta ishomero ahi naamariire St Elizabeth the main campus Mugamba kandi ninsiima Mukama munonga kumpa ezo marks nungi 20 points kandi ninsiima bankomera entanda eri izooba kandi mbaraganisa nza kubakora proud. Ninsiima ishomero n'aba directors okumpeereza ekirabo eki bampa nashemererwa nakiikira n'amashemererwa mingi yanyamba aha shopping yangye ya university kandi nimbaraganisa naaza university ninza kubakora proud. Nimpurira nyine amashemererwa mingi because of St Elizabeth nkatandikira aha senior 1 nikija ndi omwana muto munonga but I had to make it in form 4 nakola 22 so nareba kureka ishomero kandi rindetiire nakora kurungi najya kangaruke. Habiireho n'okwakira abebembezi basi abatiirweho ebiragaano eby'okuraganisa okuheereza kurungi bataahi baabo. Ndishemererwe munonga ahabwa abaishiki bataahi bangye kuntamu obwesige bakanteerera obururu nkabaasa kubebembera nka head girl kandi nyetebeekaniise kukora outgoing prefects batakozire abebembezi abagenzi be batakozire nanahi ba stopingire nyetebeekaniise kongeza kukora. Abeegi b'amatendekero ga siniya nibaija kuhumuruka okwezi okwa munana.